Veliko zadovoljstvo mi je u studiju radio televizije Unsko-Sanskog kantona ugostiti Arifa Galijaševića, pjevača i velikog zaljubljenika u bosansko-hercegovačke narodne pjesme Sevdalinke. Gospodine Galijaševiću, dobar dan, dobrodošli u emisiju. Esselamu alejkum i dobar dan vama i cijenjenim gledalcima i slušalcima pored malih ekrana. Evo, dugogodišnju ljubav prema sviranju harmonike i pjevanju narodnih pjesama poteklo vas je da se prijavite u regionalno popularni šou Nikad nije kasno. Dobili ste ogromnu podršku publike, ali i žirija i došli do superfinala. I publika i žiri su uživali u vašim izvedbama koje su vas doveli do samog finala ovog šoua. Kakvo je za vas bilo iskustvo biti dio jednog ovako velikog regionalnog projekta? Pa da vam kažem, ja sam nakon svoje tragedije 2003. mi je poginuo sin Rahmetli. Kažem uvijek, ne daj Bože nikome tako nešto. I 7 godina do 8 nisam se bavio muzikom nikako. Onda sam se odlučio da se prijavim u tu emisiju. Moji su bili protiv toga i žena i ćerka i tako. I ja sam se prijavio, da oni ne znaju. Dobio sam pozivnicu tamo, čuli su kako pjevam i tako. I ja sam otišao u Beograd, onda su oni sa mnom išli u jednu emisiju, podrška, moja porodica, unučad, ćerka, žena moja i tako. Nagledala sam njihove intervjue, zaista su bili uz vas cijelo vrijeme. Evo, šou Nikad nije kasno vam je donio veoma uspješne saradnje sa velikim imenima regionalne muzičke scene. Jedno od njih je Dragana Mirković. Pa imao sam čast i poslije toga da pjevam sa Draganom Mirković u Kladuši na stadionu. To je bilo je jako dobro i to bi bilo veliko zadovoljstvo da se i tu pojavim, zvali su me. Evo, nastavit ćemo kasnije još sa razgovorom, možda sad da nam nešto po svom izboru otvirate i otpjevate. Može, naravno da da. Hej Munira, gdje ti je Buhari? Hej Munira, gdje ti je Buhari? Gdje ti je Buhari? Otišao je u Sazina sajam. Otišao je u Sazina sajam. Od Sazina sajam. Da mi kupi svile za dimija, da mi kupi svile za dimija, svile za dimija. Da mu budem ljepša i milija, da mu budem ljepša i milija, svađa i milija. Lipa cviča na okolo bišća, sadila ga sadila, aj kao šturića, sadila ga sadila, aj kao šturića, aj kao iz Šturlića.
Svaka čast Arife, evo ja sam uživala, a vjerujem i naši gledaoci. Rijetko se nađe čovjek da jednako dobro i svira harmoniku, ali i pjeva. Kada se je ta ljubav javila kod vas? Pa da vam kažem, ja sam harmoniku počeo svirati davne 69. godine. I to je meni jako išlo za rukom dobro. Je li to neko u porodici ili prijatelja, niko? Nije niko. I išlo mi je to dobro od ruke, imao sam jako dobar orkestar prije rata. I tako, i sjećam se svog prvog nastupa u osnovnoj školi, negdje 73. to je tako bilo. Pio sam pjesmu od Slobodana Lalića, to je bila pjesma jedna jako dobra. To mi je ostalo upečatljivo i mogu bi nešto i da osjećam i bar jednu tu pjesmu. Može, naravno. Baš. Eto, da se ja prisjetim davne 73. Mladalačkih dana i početaka. Tako je. Čovječe jadni, putem svojim kreni, ne vraćaj se više toj nevjernoj ženi. Ne vraćaj se više ženi. Varala i opet će znaj, nevjernoj se ženi nikad ne vraćaj. I kad srce boli, u životu nikad za ljubav ne moli. U životu nikad za ljubav ne moli. Varala je, varala i opet će znaj, nevjernoj se ženi nikad ne Bravo, Arif, jako lijepa pjesma, čini mi se i mnogo teška za izvedbu. Da, treba tu i emocije, i snage, i umjeća, i svašta nešto da se to uspješno izvede. Evo, nakon završetka serijala nikad nije kasno od vas se očekivalo da snimite singl, ali vi ste bili veoma vrijedni tada i publiku iznenadili i obradovali sa čak 3 nove pjesme. Evo, možemo li se prisjetiti kakve su to žanrovske bile pjesme i koja je to ekipa radila na ovom projektu? Pa meni je radio to Divan Pelč Dado, moj Jaran, 3 pjesme je radio, 2 su promovisane u Beogradu, u Grandu. Trebao sam 3, ali nisam uspio zbog zdravstvenog problema. Imao sam malo sa koljenom. Baš sam koljeno prije mjesec. Dosta slušane, pogotovo u Srbiji. Da. To je pjesma, zove se I život sam prokockao, to mi je Divan pravio i
i super je to bilo. Dobro. Inače imate dobru saradnju sa gospodinom Felićem, česte gost Sevdah Festa i Festivala narodne muzike ovdje u Bihaću, publika vas ima priliku čuti. Ovo već godine biti na festivalu. Lijepo. Inače, osim Mitre Mirića, čije pjesme rado pjevate, koga od pjevača narodne muzike najviše cijenite? Pa, Halda Bešića i sve ostale, ali Bešića volim strašno, dobre pjesme i tako, ali najviše Mitre Mirića. Evo, meni je zanimljivo da ste vi uspjeli tu svoju ljubav prema muzici, posebno harmonici, prenijeti na svog unuka. On je, čini mi se, krenuo vašim stopama. Tako je, tako je. Unuk je jako dobar kao harmonikaš, a dobro pjeva. Iz Bihaća ga je učila jedna profesorica i kaže da je među najboljim. I ja vjerujem u njega da će biti dobar harmonikaš, baš mu to ide od ruke i tako. A ima ga, Boga mi, koji poučiti, je li tako? Ima naravno da. Lijepo. Evo za kraj još jedan po vašem izboru. Evo ja ću nešto opet od Mitra Mirića. Može. Sa suzama u očima otišla je davno, davno, ali još uvijek u mislima jedno drugom pripadamo, ali još uvijek u mislima jedno drugom pripadamo. Nemaš prava ti da pitaš nikoga za mene. Srušila si šta si htjela, al ne možeš uspomene. Ponekad ja pomislim, sjetit će se ona mene, iako je sada s drugim, neka žive uspomene. Iako je sada s drugim, neka žive uspomene. Nemaš prava ti da pitaš nikoga za mene. Srušila si šta si htjela, al ostaće uspomene. I ovo je bilo jako odlično. Hvala vam puno, Arife, što ste uljepšali našu današnju emisiju. Hvala i vama puno što ste me ugostili i vama svako dobro od srca želim i vašoj režiji.